Wara lejl twil ta' negozjati il-Ministri tal-Finanzi taż-żona ewro qabblu li jestendu l-għajnuna lill-Greċja b'aktar self. Ir-riżultat li ntlaħaq fis-siegħat bikrin tal-4 filgħodu huwa self ta' għaxar biljun u 300 miljun euro biex il-Greċja tkompli tirkupra mid-dejn tagħha. Il-Ministri tal-Finanzi taż-żona ewro qalu wkoll li eventwalment il-Greċja trid tingħata wkoll ftit nifs fuq id-dejn wara li din kienet ukoll talba tal-Fond Monetarju Internazzjonali li qal li d-dejn pubbliku fil-livelli ta' 180% mhumiex sostenibbli. F'konferenza tal-aħbarijiet wara li ntemmew in-negozjati, il-President tal-Eurogroup Dijsselbloem qal lill-ġurnalisti li issa deħlin għal fażi ġdida fil-programm ta' għajnuna lill-Greċja. Fażi li tinvolvi lill-Fond Monetarju Internazzjonali. And tonight I'm very glad to be able to say that the IMF has expressed its intention to recommend to the Fund Board to approve a financial arrangement before the end of the year. So the IMF will go to the Board on the basis of this agreement to be part again of that a support program for Greece. Il-President tal-Eurogroup laqa dan il-ftehim bħala wieħed pożittiv u rikonoxxa l-isforzi li qed tagħmel il-Greċja. So this is very good news. Already this part of the agreement of today is very good news because it shows that the program is fully back on track, that Greece has done a lot, delivering a lot, and we're making good progress there. Il-ftehim ilħuq isegwi l-aħħar żviluppi fil-Greċja fl-aħħar jiem fejn il-Parlament Grieg ivvota għal tnaqqis fl-infiq u żieda fit-taxxi.